esisithintayo sibuka inkonzo yegceke ukuthi yini umehluko phakathi kwehubo elinobungcwele nobucayi ongeke ulithinte noma yinini bese kuba umuvumo noma ukugeklezwa nje kwegceke lokho abantu bathi sigekle. Ugeklezwa kwegceke yazi nisigekle bencathi omama abashaya ingoma ethile uhlobo oluthile angazi nje kukhona esiza likwazi phela esomama isigekle kube khona esamakhehla esomama phela yila ukuthi makunetiyana ekhaya noma icece izalukwazi zihlalele kulawundi wazo lapha yana seyixoxa indaba zazo zide ezikhipha isinemfu zisifaka lapha sisipilomba zivukwe izindaba zakudala hey phela umuntu uswagana uyakhumbula kodwa uthi umfaka abantu wayengibange kanjani uzo sebexoxa bede bebelokhuza ulokhuzana lapha ama esisula isinemfu kanjena ugogo abuya asule khona lapho olokhuzaneni okhambeni lucebezela ukuhamba kuphuzwe athi ungibukana asena manyala thina abantu abadala bengasena manyala uzwe sebethi lalela lazingane sezonakala ethi ngabe ngiyakukhalela mame umubi wena mfasi wenzala kade sepheja amantomba isaduma ngekayini ngazinga zokala osamasho bakho sikumuke lesemsholo ukuthi ke umvumo nje lo kumnandi nabo bekhumbula indlela ababekhula ngayo nezinsizwe ezazibabangile bathu njani bathi dili zehle ihlathi wena mfazi wenzala umubi kade sebheja amantombazane zaduma ngeqayinga zingazogana kusho ukuthi lezi ntombi zidume ngentembi zinamashoba kusho ukuthi zikhuluma kakhulu ngoba phela ishoba yini ilo siphungela man